Australian dugu. Ye wewe dugu. Bersifat fokus ejifera Indonesia dugu. Pada kewentot sisi tahu ikra. Puiden dugu. Itu adalah sendom ragira hari Dutch merebut. Dan dugu siapa ini berwidi. Bermasalah dan kesulitan visite sini and buat kapas. Jika Indonesia tahu ikra, remesat sini kewentot sisi tahu ikra. Beran abet dugu tahu ini asal rata lewasat ni kot ni murinde tafsiriat gini berasal. Beran abet dugu Aidot merebut usul berawas nipu, berbot adi dewi adu difan. Iramuika able afen merah ngeriran dulu micucuk kakabas medis. Ina masukan asli apa tahu ya apram paniekor atau berin apram. Ejek sasing ibu erigits igerai erigura erigits meses ni agura era sasing igaira painting sasing ini Yesus ekuda pen ewasan iwe warnasan esor rakun ika esor supun merikun iwe carui sen peridi ika cungani era cunga ewa tisi bogu iti alon balon and both meeting kids. Iwe ye poros ini sasin. Era pun esor mujibidim debuchen tiga esor manatik seson. Esor mujibidim kiramwe tiga esor manatik seson. Tiga esor mujibiritong, tiga esor manatik seson. Tiga esor mujibirit sesai don ebirigurut. Tiga esor manatik seson. Pur manatik seson apa mawari rabinis. Manatik seson asugi neri even soren rada kisin neri ke Aksi bodoni kaya sini arwas. Beci fatori kaya si adoni warung nabarat. Aksi pe kaya gani adoni paralisi arwas ini lucu. Lon Eboros fosun tiga pasukulan mengkatirik era pe intellectual humility. Made ultiari kawewen ilakapas. Intellectual humility. Ika po esoremen manoen deksison doran manoen tibetsen. Iwe esedori ari basukle tiba. If you have intellectual humility, it teaches you how to tolerate the other person and accept that either he's right or you're right or both of you wrong. Ikaemen meremi mimai. Ira intellectual ikatibetseven marotekison kota apa ni kirkits don Yesus Kristus. Ika pusia jufen ika ngaliven arwas evan jufen ni wafet kosiri asaben ditibay. Wajar gigi met tots me sirat ke mi bung mi yut seni dewaras me dewaras supaya dia iwe ma apun asal dia tiba ibu dori kau ni iwe iga buemen ibu suki asal dia tiba nara botol ni eti wari iwe maras ina apa iwe baru tiksuson apa ara iwe baru tiksuson Yesus apa dengan kita waru irabis. Kita soi John Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Every fala para ben
eu maroon de guru for ika atsi bodori gura for peruan meremi Yesus ewer gids meisen je weet Yesus apa dingen gids ika was is dori gura god Lord for armas je edigu marawat per god e poi resmeki je poi fara para ben god Iwe god afurradi gantinado nirwadamen e poi di emerarmas Usibodori attaba Sibodori kura Sibodori kevesini atsi poremefi atsi bokura kuna powan ewarmas Lon arimen armas e botoro ari poleri guruk lon e kamasen god Iwe efekto seni lapengeni efekto seni arimen bokutut iga warna ara marotom Inoaton ewarwas afkeuse ni paliwebe. Loren Bishop Afalafan Girgits Aboros Veiden Dugu met verfur. As dugu als verfur is op servicen. We wajak for that we wajak mun. Idee dit van zo wezen. Ik heb eens jaar verriot met taart ngats dugu misakoseri. Edigu si video yang Yesus apa ringirgis. Ika pusia verriot met taart misi seligu. Ik ben surat si bodori verriot taart aan posira. Ika heb poriuda. Ika si seligu dukton. Ina namarau Yesus angin even never kids. Yo norat si bodorong kon at si bomaroni manon verfur manon duguruk. Yo sasing Sasing Yesus arikuda perwasa. Esor sukan ikasor rakun bergun. Yeon rak esuk abisin dan nonglan letibats. Ki chon wisen arisi Yesus mesuk yawasan. Punya botoi dorong berkits. Ferat si bokkeleri hat si basuki asam letibats. En Yesus torkits. Yesus amaro wani mirabis. I asuki asaberdan mirigits. Mirigits. Kits misuki asaber ferifan ngedilan. Ija Rampon misuki asaber ditibom ngedilan ngedibot. Eoki amsin nomrem ampat pisin nomrei at si bolemu dalong god e bolong nomrets. Ika god, ika Yesus e bodorong nondong don kits ya apa nondong doni, iwe e bolani si kits at si bawi diyo tu orang norun anu digruk. Lorarat siya wewe di ekis orang norun noranu digruk. Aor wewe turat si boleh siya ni fifidi ekin angangit lamara. Si berfiti bisa, awal wewe curat si berfiti bisa, awal wewe curat si ber cufa lorikin, ojuju selebin, para kewin, si berwewe di orang pirin defilat genidet koi, para orang kugun si berdoi nuts koi, galoran parents be ikat idarat beseberat. Propuro perraro artoiru orang wana Yesus togigits. Erigu e porofatogini edir e koseverit arabokeveni arabosukri diber ini आपको parents. Ena malu diguruk lotek seson. Malu diguruk lon sisa para kata marpon. Malu diguruk lonat si bebecakur me Kemudian lukuan kapasan kuat. Itu orang kirikit semisin, kiri siapa cuci gerai, kiri udah orang kiri ini dalam kisah. Awalnya, abu barang kami sih ambil waktu yang itu, kiri dewi, orang kiri arwah sewi, kiri pasal pura, mereka cakap lagi di kami. Awalnya
Awe togi newi koi. Sewajan awe togi newi koi. Jamu agar wingis leti baby. Sewajan awe togi newi koi. Yami natong esa borong warami togi. Warami natong borong warami luguluk pada Yesus Kristus. Di socabut patiro sebagai wat misi. Sewajan fakir bisa fari sewas padre socabut. Mau boys sewajan nakper. Kenapa? Kenapa? Kerana Lauti Fitirti Hadi Hala
Alam mo,